Dobivate li još one razglednice iz Maribora? Gledajte, svaki put kad se zavrti priča oko toga, ja dobijam razglednice i potpore. Evo sad kad ste već to spomenuli, mogu vam i pokazati, pa neka to televizija potrudili ste se i snimi. Evo, i ovo su razglednice, sad ću vam... Znači ipak postoji, ja sam mislio da je to demagogija. Ovo su razglednice i mailovi potpore, a ovo su protiv medicinske oplodnje. Evo, to je iz Maribora. Maribora, da. Da, iz Maribora, ali ono što želim napomenuti, mislim da je puno dezinformacija odaslano putem raznih udruga koje zapravo nisu parovi koji imaju tih problema. Otkriću vam jedan razgovor prošle godine i ove prilike, još jednom kažem, sve oni koji idu u Sloveniju, parove koji idu u Sloveniju, ne razne udruge, rode, babe koje hoće ispolitizirati. Ja to moram reći, premda će ponovno ovo vjerojatno izazvati reakciju, ali ja ponovno pozivam sve parove koji idu Maribor, bilo gdje van, neka se jave ovdje u ured. Ja sam prošli tjedan obavio 2 razgovora sa parom koji je išao da ne otkrijemo identitet i oni su danas na postupku medicinske oplodnje u Hrvatskoj. Pokušao sam objasniti što je ovaj zakon donio i da ne trebaju radi ovoga zakona ići nigdje van. Ima jedna, evo, sinoć sam bio sa jednom svojom prijateljicom, dobri smo jako i ona me pita, veli, ministre, zašto si zabranio medicinsku oplodnju u Hrvatskoj? Mislim, to je tako strašna dezinformacije koje pojedine udruge šire da su uistinu zastrašujuće. Zašto si zabranio medicinsku oplodnju? A da vam kažem još i to, 17% imamo više postupaka po novom zakonu i 23% više trudnoća. Očito određeni krugovi u Hrvatskoj se ne mogu pomiriti sa tom činjenicom da to nije onako kao što se pričalo i da ćemo najvjerojatnije imati bolje rezultate. Sačekajmo negdje 6. mjesec i kongres reproduktivne ginekologije. Iza nas je sezona gripe, ali i svinjske gripe. Potrošeno je samo, ako se ne varam, oko 10% od 300.000 doza cjepiva. Što će biti sa cjepivom sad? Dakle, ako se ne upotrebi u idućih nekoliko mjeseci, te doze cjepiva... Tako je, dakle... Gdje bi se one uništile, da li bi nas to koštalo dodatno? Kao i lijekovi. Kada prođe rok trajanja, sukladno zakonu se moraju uništiti ti lijekovi, tako i cjepivo. Nije to nešto novo. Svinjska gripa je nova, a imali smo i niz godina kada je ovo sezonsko cjepivo za, ajde, pod navodnike, običnu gripu, onu sezonsku gripu, nema... Od pojedinim godinama nisu građani toliko motivirani za interesanje, pa određeni dio cjepiva nedostaje. Ja bi opet po pitanju svinjske gripe učinio isto. Zamislite da je epidemija zahvatila one razmjere što su stručnjaci govorili i da nismo nabavili cjepivo, onda bi ministar bio na tapeti. I ovo cjepivo koje smo nabavili, nije to nabavio ministar jer je donijeta politička odluka, nego su 10 vrhunskih stručnjaka epidemiologa rekli Hrvatskoj treba to i hrvatska vlada je to morala učiniti. Neki kažu da se malo štedilo po pitanju cjepiva, da bi u ministarstvu bilo više novaca za zdravstvo, onda ne bi ministar Šuker tražio da se dodatno štedi. Ja ću vas posjetiti samo na 2 stavke prošle godine, dakle na bolovanjima i na cijenama za lijekove. Ovo ministarstvo je uštedjelo 1 milijardu kuna. Zato smo danas ponosno stojimo u Europi kao jedini zdravstveni sustav koji ne stvara nove obveze. Dakle, i zdravstvo će učestvovati sukladno svojoj reformi ukoliko dođe do reforme rebalansa državnog proračuna. Je li to znači da će se ukinuti pojedini odjeli u županijskim bolnicama, pa tako i u vašoj Gospiću? Pitali su me da treba i da je to realno, bili ukinuli svoju bolnicu, naravno misleći na Gospićku bolnicu. Ja sam rekao bez dlake ne izgu, ukoliko bi trebalo i ukoliko je ona
nerealno da tamo postoji, onda bi je ukinuo. Bolnica koja je najbliža bolnica Gospićkoj bolnici je na 100-150 km. Dakle, nema govora o ukidanju Gospićke bolnice, ali mi smo pri završetku analize bolničkog sustava općenito u Hrvatskoj i neke reformske odlučne poteze u tome ćemo... Nije isključeno ni da se ukidaju neke... Pa ja bi prije rekao racionaliziraju, odnosno u Zagrebu vi imate 17 bolnica. Evo ja vas pitam, je li potrebno da u Zagrebu imamo 17 ravnatelja, 17 upravnih vijeća, 17 glavnih sestara, da pojedine bolnice se dotiču zid sa zidom, jedna servisira drugu i dakle postoji neracionalnost u potrošnji bolničkog sredstava za bolnički sustav i tu ćemo biti vrlo odlučni kao i u ostalim potezima koje ova vlada donosi. Za 2 dana nas očekuje ponovna zabrana pušenja, kolokvijalno nazovimo tako zakon. Je li to konačno rješenje? Je. Ovo je konačna verzija. Neće se mijenjati više? Neće se mijenjati više. Mi imamo, ja sam s druge strane ponosan, negdje više od nešto više od 1%. Dakle, zašto sam ponosan? Nije više. 1% je zatražilo da njihovi kafići budu pušački, ovi koji su ispod 50 kvadrata. Ja sam tu u vrijeme ove krize, recesije dao jedan ustupak, jer uistinu ako imate kafić 49 kvadrata ne možete odvojiti jedan prostor posebni za pušenje, kao ovi veći kafići. Ali uz, i rekao bih, nadstandarde. Ali 2012. mi smo potpisnici konvencije Svjetske zdravstvene organizacije gdje sve zemlje Europske unije, pa tako i Hrvatska, nakon 2012. neće imati ni mogućnost prostora za pušenje. To je potrebito danas svijetu, Europi, pa tako i Hrvatskoj. I na taj način se uklapamo u europske standarde ponašanja, rekao bih. Neki ugostitelji tvrde da smo mogli pričekati sa zakonom dok ne uđemo u Europsku uniju. Je li to bilo moguće uopće? Ja sam rekao da moglo se pričekati sa zakonom dok se ne uđe u Europsku uniju, ali meni je žao što nisam donesao taj zakon prije 2 godine. A je li? Vi niste pušač, koliko sam čuo. Ja sam ko klinac, sakrijem se iza jednom me tata uhvatio, sakrijem se iza drva, pa onda 15 cigareta odjednom popušim, ali to kao klinac od 7-8 godina. Onda sam otišao u sport i nisam nikada baš bio pušač. Zaboravio sam onaj kadar sa utezima. Da. Ja sam bio zanimljiv. 82. prvak Jugoslavije u Tekvandovu, 84. treći u Hrvatskoj i onda sam ošao u taj svijet sporta. Trebao sam ići 80, ne znam sad koje je 84. 5. na Evropsko prvenstvo u Milanu, onda je nekakva tamo bomba eksplodirala, odgođeno Evropsko prvenstvo. Ja ošao put studija i onda nije bilo više vremena za bavljenje vrhunskim sportom.